Mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara amakimbirane cyane cyane hagati y'ihuriro AFC M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, impande zombi zitandukanye zikomeje gushakira hamwe umuti w'iki kibazo, aho ni muri urwo rwego Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahuriye mu nama idasanzwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Tshisekedi, ndetse akaba ari inama bahuriyemo n'abandi bakuru ba za guverinoma zitandukanye ndetse n'abakuru b'ibihugu batandukanye. Ibi byose biri kuba mu rwego rwo gushakira umuti urambye ikibazo kimaze iminsi ndetse kimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho impande zirebwa n'iki kibazo zose ziri gukora ibishoboka byose cyane cyane binyuze mu bahuza batandukanye, haba abo muri Afurika ndetse n'ibindi bihugu bikomeye birimo ibyo muri Aziya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari gushakira igisubizo ku kibazo kimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Tshisekedi bahuriye mu nama idasanzwe ihuriwemo n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, uwo ngo akaba ari EAC, ndetse harimo n'abanyamuryango b'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, ndetse akaba ari inama yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga, ikaba yabaye kuri wa gatatu tariki ya 13 Kanama mwaka wa 2025. Iyo nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu ndetse n'abaza guverinoma batandukanye bo mu miryango yombi, yaba umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC ndetse n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, aho inama yari igamije gusuzuma aho ibintu bigeze ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ahangaha hamaze igihe habera amakimbirane ndetse n'imirwano, aho ishyamiranyije Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo zayo za FARDC, aho ihanganye na M23, ndetse bakaba bamaze imyaka isaga 3 muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harangwamo imirwano. Ni imirwano ihanganishije M23 na FARDC, mu gihe FARDC bivugwa ko yifashisha n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo ndetse na FDLR, mu gihe M23 nayo ikomeje kwirwanaho nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bitangazwa ko M23 ikomeza gufata ibindi bice mu mirwano ibihanganyemo n'abarwanyi ba Wazalendo basanzwe barwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu biganiro byahuje aba bakuru b'ibihugu byombi cyane cyane dore ko ari nabo barebwa n'iki kibazo cyane, ibiganiro byabiyobowe na Perezida wa Kenya akaba ari Dr. William Samuel Ruto, uyu nguyu akaba ari nawe uyoboye umuryango wa Afurika w'Uburasirazuba, ndetse kandi yari afatanyije mu kuyiyobora na Perezida wa Zimbabwe, uyu nguyu akaba ari Dr. Emmerson Mnangagwa, aho nawe ayoboye umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Ni inama yibanze cyane mu kuganira no kurebera hamwe ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse banarebera hamwe igikurikira nyuma y'uko impande zombi hari amasezerano zasinyanye, haba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byaganiriwe muri iyi nama harimo gushyiraho Perezida wa Botswana, uwo nguwo akaba ari Mokgweetsi Eric Kebetswe, uyu nguyu akaba yashyizwe mu itsinda rihuriweho rishinzwe ubuhuza, ndetse banemeje imyanzuro yavuye mu nama y'abahuza n'abayobozi b'iryo tsinda. Gutangaza amabwiriza ahuriweho hagati ya Afurika yunze ubumwe, haba ku ruhande rwa Afurika y'Uburasirazuba ndetse no ku ruhande rwa Afurika y'Amajyepfo, ahangaha akaba ari EAC na SADC, ndetse ibingibi nabyo biri mu ngingo yaganiriweho mu rwego rwo guhuza imbaraga mu gushakira amahoro arambye cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari, ariko hibandwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama ibaye nyuma y'uko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiriye inama ya mbere, aho ari inama yabereye i Addis Abeba muri Ethiopia, nyuma y'uko abahagarariye ibyo bihugu ndetse n'abandi batandukanye bashyizweho bazajya bakurikiranira ugushyirwa mu bikorwa kw'amasezerano impande zombi zashyizeho umukono, aho bahuriye i Addis Abeba muri Ethiopia, ndetse u Rwanda rwongera kugirana amasezerano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje yunganira ayari yashyizweho umukono, yari yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa 27 Kamena mwaka wa 2025, aho yashyizweho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ku bihugu byombi, haba ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda. Inama yabereye Addis Abeba yafatiwemo imyanzuro itandukanye, aho yibanze ku gushyiraho umutwe uhuriweho, aho ahuriweho n'impande zombi, aho ikigamijwe ari ugusenya umutwe wa FDLR ndetse n'indi mitwe yose ishamikiye kuri uyu mutwe,
hanyuma ibyo byazarangira hakazakurikiraho iyindi ngingo yo gushakira hamwe igisubizo kirambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe impande zombi haba ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda biri gushaka uburyo ki bwagera ku mahoro, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 byo biracyari imbirimbiri, dore ko aba bombi bakomeza kugirana amasezerano ariko muri bose hakaba nta n'umwe uyubahiriza, nyuma y'uko amasezerano bari barashyiriweho umukono i Doha muri Katari. Nyuma y'amasaha atuzuye n'umunsi umwe, impande zombi zongeye gusubukura imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ari imirwano yahanganishije M23 ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo. Uyu nguyu ukaba usanzwe urwana ku ruhande rwa Kongo, ndetse nk'uko bitangazwa n'ibitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo na Radio Okapi, byatangaje ko M23 yongeye gufata ibindi bice bishyashya, ndetse mu minsi yashize nibwo leta ya Kongo yatangaje ko M23 yafashe ibindi bice nyuma yo gukoresha drone z'intambara ndetse n'izindi ntwaro zikomeye. Leta ya Kongo igahitamo gusubira inyuma mu rwego kugira ngo hatakomeza kumeneka amaraso menshi. Uretse aya masezerano ndetse n'uburyo bukomeza gukoreshwa mu gushakira igisubizo kirambye ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biteganyijwe ko bizashyira umukono ku masezerano ya burundu nyuma y'iminsi 90 yo gushyiraho urwego ruhuriweho rwo gusenya FDLR, ndetse na nyuma y'iminsi 30 bazaba bihaye mu kugira ngo hagaruke amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose byazarangira abakuru b'ibihugu byombi bakazongera guhurira mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, bagashyira umukono ku masezerano, aho ari amasezerano azaba ari aya burundu mu kugarura amahoro ndetse n'umutekano muri iki gihugu, ndetse hakanazanashyirwa umukono ku masezerano cyane cyane aho ari amasezerano agomba gusubukura ibijyanye n'ubuhahirane ndetse n'ubucuruzi hagati y'impande zombi, ndetse bikazaba bihuriweho n'ibihugu bitatu harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu bucuruzi buzibandwaho harimo ubucukuzi bw'amabuye ndetse no kuyongerera agaciro. Donald Trump aherutse gutangaza ko amahoro azagerwaho uko impande zombi zibigizemo uruhare, ndetse ni mu gihe y'uko yavuze ko ibibazo byose bikemuka ari uko abyinjiyemo, ubwo yaje gukomoza ko akwiye no guhabwa igihembo cya Nobel kuko agenda agarura amahoro cyane cyane mu bihugu bitandukanye, ndetse n'ahantu biba byananiranye bisaba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo ziza kubikemura. U Rwanda rwagaragaje impungenge ko kugira ngo amasezerano y'amahoro agerweho ari uko umutwe wa FDLR uhora wigamba gutera u Rwanda ndetse no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda wabanza kuranduka ndetse ukakurwaho burundu, ariko leta ya Kongo ibigendamo bigura intege, ndetse bamwe mu mpuguke muri politiki bagaragaje ko kugira ngo usenye FDLR bisa nkaho bidashoboka, bitewe n'uko ingabo za FDLR zarangije kwivanga n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, bityo ko kubitandukanya bikaba ari ibintu bigoye, dore ko abayobozi bakuru ba FDLR barimo bacungira umutekano Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi.